tasil sin mora rogul adar ko musmedel mega siwek tel program ra kasi sa akre ya program mo rin alsil sa directly nama kampesa facilitator ya kutel te alem dire kan mamringa sura Jackson Henry ma Irmang Moses ra te mil dil oy tel mertiam kadat o si krolele masa dagel ko ngaraw de swedel gina naklara adar belaw maglur belaw Timon meritiang mal brenga sulul mo sa payo no tune in gusto siya yung Jackson may ora ko okay ito si subject raw ko telalbo ng borang irmang primera kambes okay yung de ora ko sa mam sale Mr. Toribio malungil taswel mo kamil teder rubak nga ka aswakal mo masaw dring kamil teder rubaka tiagid crimes victims raw though mo compensated trigil other mit tamalara crime gamera nga kumda sutelen makita litara buigele tagisan iyar mit tamalara yagid le black bus so lang rat time kurek masaya finulungia el albura 18 oy ma koromda suringi gel buiga this be honest ngel kan malgira Pukpal maraw mete telblay tiga le family kira orior struggling and survive elang terbalus ang nagir mang tiga daw das kaya nga ngaringi ra maklod bulo wak ko mangaringi ma United States gel ngaringi gel rogul fund del dangaira forfeiture ma gel profit ra crime gel del magel uzo instead del malotura general fund ya del malotura trust fund del ome agagil incident del victim ra crime ada ka uji kadola ba gigil tergibol ng safety dal ngara kami abdeng itkal sental warnya crime ya abla police ma MOJ ya target ra criminal may senja o the prosecutor ni or to ni digil victim agibal ko de lobes ringi may senja o Ngel mo kailangan ra ospital, naraplin, maratraplin la suffer. So lang na dagi imol sense mo, tigibol ko ra help tir, el pe ospital tir, palugan pera kamaldil. Kailangan brigil la state of Florida nga program tir. Skumang tarabuy galugan nila mitamalara innocent mitamalara crime. Inaya udo del ngara trust fund del mo o harara ospital ni luben funeral expense ni kasi bata mas ko manggal ada talaman da sa loryo all those days da loryo sige del trust fund na mo replenish sa parte sa loryo di na sa earner ni talaman engkal ada victim ra crime innocent ada talaman ra crime ma vela kita o mes ari nga dil mit tamal da tendo kariya sexual assault tringira bla bulis ngeng lamo gilge Ngari audo dem lo compensate ringi maratra bilang dia. Of course audo da not everything and then sometimes symbol masya government rama care for the victims. I see. Dia sebenarnya di utiria criminal o utia victim. Aku mesa belawan amor sa states. Namo gire lo mesa victims. Dan ngarang yang kita. Ako ra idun bulot masya. Lagi olel gila. Tringi dimlakal trau tamakaram dimlepal kan bol mases everybody lost money government lusa evidence tir ma honor tel tambelusa kloklen la victim dimlakal nga innocence wag gidel toy opon toy mang agel kalwal ang nabulise na obregan los evidentiary purpose na mas real more action ng irma elo trau Agil udo mo nga lo ara trust fund. Lo me ratara closei, atara nga lageda mo ulan matamal innocently, yang ada si seraudo de dospe take care ra adat tamal. Piang ako na hindi ka lugukmal ro tele program represent nga siya ko tal other bela. Mag makara ko tal other bela we to victim ra crime ya. Government o itaw o gesa ka. Sing ko dakal Twitter tagi dele mission ra administration. Ako ka dumalo kay gang biruba. Partra media gire del tergibel lo Isaac Lemralen.
purpose other government, and you're supposed to get the criticism, opinion other blue. They say even opinion other blue, criticism, you have to accept that part of other will, other public office. They say actually, it's a free advice in the government. Say, this is our rule. Lekom lamo bes kum labes ni. Alum laga issue adim lakam mesa. Tingida this week, masay nga tara yagil source raw do de yagil forfeiture. Di kal makita ano ulbila ko nga sa raw do de. Kami bakal malu ar alsel kora seed money. Ang bornya la, bornya seed money sa il trust fund. Sila parol board del director lo mesa yagil do. So lang allocate el morte yagil el adel victiman. Abelawan na mo sa stage, kaya lo mesa adel victims of. Seguida o swagger bir bubage na magdadal convince tigale policy makers gitu masih ali nakamobes sa adal labu sa talaman pangagi del buy bil tamal da police namat ang rapi laman urusir alta masih matamalabu kam ng trill nga adalala ada dir ngayaw dito ngayon magimal tao manguk tamala adara mokol dir labu batang la family Kamu hotel du sem gek na subject rejection itu. hindi ang mga ang karuba ka polot kia Geisra Bak Miller ladara 2021 raba abli akalbus ilwa sa tingilun mo osmaria clock yung madara ran mongol diw la siya ikang edi akalbol psaran matri uklok album mlama edi mede elmerela mga oy gigidil awul mal ko ra makitar mo tiam tigidil Geisra ko dal mulgo ngi. Oh, by the way, el muto ngaria imora era 2020, 2019 el direl adam na sera kalbus. Mal abul tirgel adam mo ay tirgel abul ad. Umsin abul adam mal mo bitar bsiar adam diri kita mendengar elal mal na mo costly ak melil. Matamal mo abul mo dakal sibir gut mo klay game mal tilalul dasok meseng malungil igirel mrul mo igirel gut mo. Dia kan sel ku mes serangin dia kan amo help lagi dulu dah saya misteri dia. Kau besar ay gaya gitu le air terlibat par tamal le dia kan dia kan compensate na adro tol lagi. Luwa misteri ulo do kam sadra bak nilo na kalbuse. Akyo mes serangin tial dia pulis namo issue mlamo betok sophisticated issue di tele la warrior adrakal adapt to the aikal ablu mlamo ngot issue ni kardir mo sel standard operating procedure aku pne actor ratara era kardir ko ba to tele la warrior kaya kita akmin ni so tial el asel aku belsis administration etom le combine ra asel maritime tirgal patrol marine patrol ma fish and wildlife el electoral bureau etem lal mo telmu me odo kiara a bureau of public safety meng kiang adital bra bureau el saya kita mas na ako patrol bureau ra sa bureau kita sa na division sini el dia kadir el duki divisions ay nga overall tangan el division meng require mendia ko dengan lo as administrative nerve el director de la policía siyang existe no sé orangal el director lo mesa igal legal bureau le al sugum tiya gid issue tial for example who example tektor arwa air terminal sesbet sel go mesa tial tele la policía era yang aro kun to ya di ngara director merang seb el bang tial issue yang ya kosbak latara to mangulmam area mangusel imongulme maselungul met tiam lama gitu. Buk lama yang lak. Leng ay lisa laurior, mapur rete legal laurior. Na overwhelm merangkala. Meng indiregal warna ikat bebi rato lo sih. Maybe indiregal kira lo mes tian laurior abla pulis. Lewasi ngarau ul meng meu tai kal toil address. Maybe indiregal address leng. Ngal ada na mo dia ka attention ngi el dedicate el find remedy
malubeng sige establish ra ora office within the Bureau of Public Safety. El día que le salió siya ang director ang ginawa to pero umda sa luto. Sige to lobby sa malme marko militar mo to mga to mo marko in consultation with director and they come up with shall book for a solution till o mesino si tigi is the way forward. Sige ta umda siyang missing. Mera tial bila uli sa ako mes saring way sige na tretelera. Every aspect ra uro. Ngaring isel to ra crime fighting unit, to ra youth, to ra ay ka ro ko ibet pa nga uro mo. Wa dilo ko ra dilo to takal hindi mo direktora. Ako na sa sige di ako kita tultiologi sen. Ako mo try lo mes lo si. Tidak nga ul man kal address tiya. Ano mal teka long time ka address min. Mo dia ka to ngai. Bak mo say clear why say maybe they get lost in the multitude of issues el bel face el teologi. Sige dia. Ya ka kumda sulwas ngani omul ko gilto ko kumda setia gile el amla mo enser sel tengi. Tidak problem bertir detail investigator tir. Ma kumda sebel ngarti lang sebel bol problem bertir to ki. Basi. Sebel detail o mesino setia boda da meringi. Está lo la baklis el aurerir mangaral malageta kay gamo. Maringi sel famous el turma Ministry of Justice wasi. Das am masadar mam ning under investigation. Basi. Kita mlawangir gid. Jadi lebang tegid email department rabla police rabdul bela. Kita albang rabdul other rogis. Makadabangel wasegel lo sisul tokol do rabluwa do rababil rablu. Al top del smao del mawil smao. Kita dirga katal adra Ministry of Justice. Bang ada other bela was sengel bil grama. Bai tiro ba tingil awana tingil arbulu. Leng mlamo ditil kotel den jeno sejak. Sel dilgaul mga titel ko. Egam le bring sel tingel engel. Elbuy gulgulo kasi orngil Mrs. Babits. Sel modiak al sis para tulukot to kasi. Ako ajats amla order retir matakaya sa tial klalo. Di tia seles. Hindi siya kita dalawang lalama kaya sa maseles. Hindi kaya mo din siya. Magibor taam to kotor ko magibor abla pulis to kotor magibor officer president. Everybody amalbal. Man mo dak understand si tiang justice ra nga dakira si. Hindi mo bes. Ya kapalmente vela rogira tilo del mo rapkulara le uresa fan de lo maramli la director. El adram mediam le isti a proposal ngirul. Edi mlaga corto order wasi mo maramli lang. Baingal boy Mrs. Babits ngel. Ablal order tiro sa return ngi. Sir omong role mom seles be kom siga ba. Ano ba di siga entel wak mo ngel mom sa. At justice ngi relegare mang obon di ka tigira en serie makara mo daw may. Mungil subject tilgira dun man mungil misa. Ako higa tingin kari. Kau te ora subject ra ngin. Dak nga amal soal mutial te alle mal meringa sulire matra ngelaget. Enora kwam ngidra de el ngila bakpal betokul kolt ma silver ma branch. Ako mesa igal siya singerti ta maldim gigrela. Yung machine dati by the way Jack apoy gra Southwest Island. Kwa di omda sultilo se tiga ada ngayon kwa manem dulo yakura are kwa tigan dulo yakura all time. Ding mak mal amater tileng. I mean it's we have reason to mo ngilar ada belalo sa ang legedam lol el kut makliang raal. Elom tergit mo emagop. Egire del Montreal de Suedo se igal klora region. Ya kadi de bodo usgol for fun. Di bodo usgol na tu kasi abot mi itu te. Mada ka bodo usgol di gidel mater gide usgol record na gid. Gide de mo se ka mo sisi. De dire ngaringi sel el ogodong el mlamora. Ada belaw ma valgre belaw gide la sel el state games el moria sa merma micro game el moringira. Ablura masya. Bakmala oige gida akmal dio o ngite ma boy kom gigrel ada klogol bol lo sigaro lele bol tergitigel kuk mo mdura klogol di se logita o sea sum state ke me bol wa state termi ma kop malo nga medals mo bora martial nga medals berbela di se gide mroko tiagi de me rubaka
kita nga adra news nga makambes. Kimrula news na back Sunday na malu sama TV mau radio. Mal mering lakmal peklisil sa selsuma kimrula news ang umesat yung front page. Mo ora adio rengal wase ulgumakuk misal mo toka ngil ais mangil to. Digel to na dubra. Pelaura ikan merkole rul Sunday. Adiregal nga kwester sa kota mo adra news na 1974. Mulmut elal medo ngara ugimra. Maktimura sel to na kal bugo tagisang lang. Maasarong ko ngile information ngilal mas mamara adra news amal aluit. Wase temne kayu toy ra sel ay ka mel meram dala sa lobisar bulis. Ano ba to ko na mga verify ngar bulis mar ang kalubus la verify was hindi ang kamla ang mga bulis ang ngulo si sibiraro o mesring itum ko din segi da mal asarong ko rin di sel ko kora mal ko amring ul doswe ko se temadengel was en taul makwat tara kalbus di lo se temlang osmri hindi dia ko top da clear suspect ma indiregal dia ka amel muter al sins hindi ka kal top da was temla o tutuklingal adal mal uben dia. Ida ka sodil wase kuk update ringil meral bulul was mlewang ra om sodel tiang mengdirigal masaru urngiling gel morsel ngel ngal wala la ang lotre 17 years old ngel ngel mal ngel kalbus am so isbram ngel el bulis lungra say ablal suspend ngi indefinitely without pay. Misil guys ngel buigel ala drax like trele mo sois pra alsel el mo mesa ardil kalbus ala drax et causa lera alsel kalbus so gigil al gukla in charge segid adirek bla suspendri indefinitely idirga mel muter al sis en galo otilo se ay ka nga other investigation ngaria investigation umlamo mereka malu bendia malu betikal at na mututak malu bendia malu gukul mengaktirkan kurang masuk berangura mana musuh beranguk rolela ututela la criminal no madire kesendam potong ringil wase rule of law ulala wase alla ngoror raplu segida len manna momring hale di fast forward del mongwa sel geis tengel el adrasinan lo dibusra segidra ungedeluror ra February 22. At ko was sa Mlodibo sa 8:15, club sera madala Selhan pa hotel. Ide kal matengel wasing girel ke. Ma omul ko arael Michael adam na ulmes sem line ngu. Omul ko was tara possibility sel sa el to kasi tingilu ngel adrasina el mo sira bilas, mas bilas ngua el mora de alar omenget adara kapimenta sinal investigation meruri malu beta adal au ksibar ringi ta au kinun mersul isingi malu be tira mlot maka tigal adar belau e mergo ngulo isi lo tabdi diul sel mal amri lo malo brother to boy gal adam la moto bada ababiera Interpol International Police elo aistra tetelel makapimenta sina nganga wanted ra blulat masinara imel badengela adal ngereng pal maklo. Misal mabira 3 pace, 2 pace mabira Interpol makabelmetra sinaw si gagengawol. Eso el motor tomol triara. Tomol WhatsApp ni. Engkal adaw ulmum mal kora so bakarungud tial teletail ngam lera 2019 el mlel me visitor. Ito mula mabilingel el mo o resident permit lo banggel atra ada former ada official rebelaw el permit ang resident isegid el babera resident tinga dir effective el melmutra el alrak emurgo si time en gukto bada babier ngira permit a working permit ngi na 2020 tiano mereka el sa permit loror el mora gidel gidel at tiang kembali ngi el melmutra 2024 ma question na sen kaseral may emle visitor yulang desirable apply permit and requiring provide a police clearance
health clearance mabto employment maigang ma question as mil garang ito approve ay game sub permit employment permit mal serious al toy lingar adagal metel ukla clear al sel inne saying ay gal permit ingirel illegal toy al sugum bang way seguido tokol wase tuwata atirgel adar bela ulul banggel galat ilmrula ikal blula kal babier mura kablement git ilwasinga clear dia atul malen ma ultim no sep ilot otobedia permit ringi unse kita mal meringel tokol igaga meringel tokol idil blul ada bol oitiagid mo headline ibnam rigel huripik oikagid to reder adul galat el ngua babier ngil mo rablo el mo de tiara bela se question el angel ngang mil grakuk di ngang emis ya adal lo ngora ngil bunga kalau se untuk partners ada kalau da sengire leger ya se arbuli ngira tingar arbuli semua sengil waseng perkara bela agida yak lemral dolap belang bakara menteri na kamal belbut ela pas ngaram dirga ka kuk ibra reporter otil wase segidra namodo tal Sunday me enguk what happened to tamam tigringi alum makara mengegi del kuk pui gra gaur gal kuk ri namo warak nge rurak ngot dirga ka ko se elang makara sumba ada bela ko ibodi busa ada bela ini kan close to tra sigi tirgal ada bela melamat atem melamat teman labia bolis igel tugol elaguk makara tirgal ada atrak semla ulsis wakal memalap triar ada laigang elguk tirgal giltil en telmelela aurora bia bolis kadam makara kedilmu mengakmal ngetige bora idul mo boldo la se ngal mo sesa ngirma adiola ba makitel ais gira bela Miguel Bebira tokol dika tigal sebedel mengberingar kemal ada news lo mesa ikang olto indi ngaringi alam tira ada belau ilmu mengai ikang tokol abel tertir mablurin mengmosu el protector tir ra blurin balu ku kemula aklangar tir mo unir ra ngaringi el sils makwa dingul mo segide pamgora hotel se beja ya garuma mal para apologetic at ngel di like I say sel boda Rabuai and Giled expect a gidel toil mara a medial me. Then, like I say, it's a free advice, a free education. Because of Ella, other Mumdura Brelen, Lagdo Isa, a gel Masamasel. Yeah, kung ba yung ilang law ay singir mga. You know, sometimes sa Lord it was in Giled and Ilmis, Rotel Mawa del Car. Ding, that's the medicine of El. Lord mo, budak sa. Gada mereka jadi tertoilen. Sometimes sa lagado ice, ini the look, ini madagat kan. Ekor kasi normal di ban boklog. Hindi na dia madala. So tora mel cut off at the tip. Misil, ekor amral man boklog di nga sagide. Katringi medak lawan man boklog medak sa idor kati. Berat to jadi berbol Directly, the level of BSI got real issue, address it right away. Like you say, another blue, like real face another blue, they explain in detail more what the other blue percent. What happened, a result of investigation, and the answer, what I get the issues, another blue and I must start complaining. So get out of the sort of saying. What will say? kita kira lo mesringi direct lo kung nase why lagi to la information ra ngara enforcement authority malo mangidi ngara government primera why ako tele important and I think namo time we have to reorient our thinking sel ko create teletara sel dial makit di public interest public demand rekal information serve a purpose dia kasi pedal sel suma blue amla mo mgi sel mo o digal ang real mau sweet ya government tagirel recognize se besa se mang al maringla anger mal ubel engidi longer elwase agigirel ger enti elang ngokodal dal magim gara
any response ng Marablu is a response. At Rablu ang makluar ng mo lalak. Di siya sugong continue di biyak segi malu ko ra ang arngi domes elngi ang selbuk ablu acknowledge sa rengdi Rablu abla pulis malu bang ara menta dia kan acknowledge sa rengdi Rablu kira asolin mo betengay sengarang uli selsum kata kira belum micisungil government en girer Malaysia aigel democratic institution sa blur belaw rangi til government legi tar aba akisi agar secure almaler selsum kata matamal sa higit sel klaw barang agar moral institution sertir amom itut al sugo maka ngara uriol provide safety and security morablo se dia agir mom itu asmisi say asegir gir mesa blu o ibi ablu emro provide a response morablo not necessarily ko mangusel case file ngur mi clear atra blu hindi mo respond sige dia ako Malumay campus. Ang malumay sa yan Belgrado. Again, blue will suppress public opinion, suppress the media, umarta facts. Again, blue ako to plot corruption. At the same time, hindi ka lungin ba na democracy? Di adar belawa, awirgit, sa dalmertiang mo every issue na parliamentary, edi mo ito kalabus. Lengar o abot melala lagi dulu. Kita maximize the power of the media. This is what we're here for. Makarami tigil open up mase. Pai mo kira gil ko tumilul. Kira mereka mam kim address. Deskum ko dala blo apa mo ngela abare malagad. That's where the problem starts. Ngaka mo siya sa wasi kada dewa isa makit di. Igar ro kuil to kuil blada to. Di termelira atra kabelmentero. Di mlaka adar belaul atra blul. Iltibil mil merula iga. Akot gal kam lotre ko adar oler bulis. Gel bui gel mnada adar oler bulis. Manggal adra sinal do saudringi amne expire passport niya 2021. Al sukuma patikira kambes na expire driver license ringi idiak sa ticket te issue ra ba nga kal bulis sa dami. Lenga ka gilo ako mga ka uniform o badge rom ter kita ro ko. Magume sa iga record. Gel adam na expire passport ringi na September 2021. It issue a permit ng sangara February 2022. There's a crime there. Why say? Michelle ba mo mesang clear adal involved by gal to ko yung mangal mo rar. Ma-question na ka kasi ngarge special prosecutor, ngarge attorney general, ngarge police, tiyang nga niya government ringil buludia. Legal dan nga lugum dan nga dira mbay gal buy nga bede mil adrak sa milngot. Why say? Legal dan nga adal police, legal dan nga police mar government official sa rogoy. Hindi ka imorbil ko ra. Aboy grablo bil tingil mla magalya bil singel mo tuktirira adrasinara ko me. No. At tilgam net puram na tuang labag clear merder belaw. Ay game di mo it. Ako mente belaw ngoli para madar security system. Ako akbul wai sel ako akbel ngur sel babier. Seguir babier blem posteri. Adra tia belaw. Ito dire kalwa na nakalwase. Ali ka mo ka cleanse ka dim expose sa igang tirga most dangerous sa adam natmura blumi. And they're still somewhere. So el de klugo ga to milyak munta ang dia ka do. En kita dia ka excluded. Lega da spill it out. Yar mereder regid. Mal dia ka lo sa. Tabay ko pasada may pirat ko. Masada man absolutely adwara Congress belaw. Ito masada kayo riba ka gingal. Di problem na drong lir. Viral tial drong lir deli get belaw ka to. Etial involved ra safety ma justice ra blur belaw. What happened to it? Ang ara mong edya ka blur belaw. Sila nga niya oy gagil to ko. Yung mo dong arubul belaw mar madadel belaw yung boklot to ko. Aklangar rawan el gagrel buig belaw. Maklangar ra president surang Luis Junior adik klangar. Sisyo. Dia kasi medel wase. Mo komitim na ra bla kalbus mo didungul mo dokli. Yang bilera din ngilul mo dokli. Don't forget that. Akum das yung
Kada naman matanggal wasi ang ngaringi. A question wasi. Are other in charge? Tujuli bam dili ring. Siya di question. Siya kung titingin ang girl tingin mo siya al sungguh kan subject ka kambes. So, yang kita since the beginning of the year, even before then, mereka kata kania monday na mal di merayan morma bal arala la inflation meral May. Mereka kata sois berapa esra kamu direk PCST direk na sois. Dia kita PCST rabo do o sa terngin mel mutrela. And then dia kita PS. PPUC amla auto the new proposed rate na water ma wastewater. Ay nga volto ko mo tega effective till April 1 next month. Less than a month from now. Dia nga dire lu gila ko to ngalilin ay nga dia kan bigay proposed rates. Kaya balagay lo sa isel RPPL 9-4 ang logot mag-clear la alwasi PPUC di mongi haraw operation ngi full cost recovery mang wala ka bolo kasi wala ka balmen ka mga rangten di mo pati ay gid proposed rate ay gid proposed rate o gyud say gid RPPL 9-4 may gagid ng rates bakit mo so el altama existing rate la PUC sel dabra usperaral men two tier malo tul kategori ngarinya 0 to 5,000 gallons okay ngarinya over na 5,000 gallons el sel dabra 0 to 5,000 gallons el altime dalas at subga segi na kategori dalas 65 cents harar nila 1 gallon. Per 1,000 gallons. Per 1,000. Sel most per 1,000 gallons, setira charge ka dala 65. Ya, TLBS proposed rate, at suko mo dia ka ikan tier, mo dia ka di mo imol single rate. Mo $6.72 per 1,000 gallons. Meron sumo makaula da hara dala 65 cents rabe per 1,000 gallons. Yang kamu haraw na $6.72. Siya nga ewal da kasingil ng ewal dartil basin 400% increase. Mo haraw PCST na 10%. Oh, yan sa igid Ela dakot tim sa ta pero sel liga PCST ko kumpi machine ng melang sa igid. So, trigel suga igel tulong malum business lo spera more than $5,000. Ang mga tra $6.75 el haraw nila. El mo $6.72 yung nila abes el rate. Kaya daw mes ni wasi at sum ko mal black armo sel save ralm iling expense ka waklo kaya ba direct mo harar waklo ling tala 65 el mo $6.72. So water wala ila ralm. For example, at sum ka wala aba uspera 5,000 gallons dala 65 cents. And by time at least an 8 tala harar. Okay? At sugum ka mo TLBS rate, mang mo 400%, kamo harar ato rito tala. Saya pagkakarosin. Ela ka mo wastewater. Sel over wastewater, and dila ka tublo kategori ng ari archi. Hal nga wastewater, ay kalmo so Sure. So, ngari tool rate, ngari 0 to 5,000 ma-over na 5,000. Ay yung existing na category, and at yung proposed rate at eliminate, hindi mo single rate. Existing o siya, so makaulado, ospera suwer, yung 40, kangar sa yung category na 0 to 5,000 gallons, kapaya 41 cents, grabe to spela 1,000 gallons. 41 cents. Sell the ball kakar TLBS rate, sell 41 cents, amo 9 balado 1 cents. That's nearly 2,300% increase. Mela hal ikang kagayak ito ko. Awaro mo iswara ka. Mela sel belsi sa paral mitira ka gid mo sige na pot haraw ring. Sel gukpol bora sewer line mam kat haraw ring igal mol koy. Exactly. Ngak emro ko igagid ro. Di imol method ding ari mathematics lo. Emro ko nga sel wastewater about charge ring 10% PGST. I see. Siya ko I see. Okay. Tiang announcement tra PPUC. I see. Mang asa yun ase PCST
at ya katil era la klalo ma service oy man sugum tiang a full service kung ka manggirel la bailo ngirem hara ta 10%. Ela tirgel ya parte tiang awasi. Tira sum ngara fixed rate ya on fixed rate ngara aral faptala per customer. Self faptala ang mas mo $15 mo aral. Ya mo spera wastewater fixed rate ra wastewater faptala. Itong mas mo harara $23.70. So, ang tingukyal metyal yung abulur bela na mas rogul to obora si astoang al mol mutra bomol ol mol mutra obora benjo morulakal tiang adum lang mas ano esel meta igal rogoy ngari au dem ngal lo tuwa lang aklem but tiran ngaligem wa ngi dong segida aku messenger tiang aku nggak sendak kasih motor ala kalau keluar deh hindi tiagin api usi di mana lah kita temlangun mo erat hindi ako tinggal kasi ngara next step para president whips marato ol bila kalau nila ya latest kasi tidak kalau api usi di rugul to dia sel afpa sel automatic fuel adjustment sel langas alala crude petroleum world market yan la si mo ala kalwi de set kilwa se mo mas 2.9 cents ang lemo tel mo ba ano mo to ko ya dim na mo ba dim na mo ba ay almora itu apa lo si ay gay kita kanelo ulum katam na kay to terbe ya hindi kali gay git tabong yun They are only nga Gugura adar ul makamomoto ba iwatas nga. understand they have to keep up with the expenses, so that makes sense. Di lang so we're adjusting to keep up with the expense hindi ka tsura na kumbali. Di issue lang masay ela sel 10% LPG is still more we will say. Ela sel morgue. Another thing check Google Amerika la sumura non-profit corporation and they'll get them assess a tax. PPUC is a non-profit public corporation. So what are they assessing tax? Ma-PNCC. no Ma-PNCC. why The legal rate ringi, legal tariff ringi, should be able to offset the legal expense of year zero balance. They're 10%. hindi ka mo okay Oo, more. Alam tiya clocklet, ikan haraw ay gang, tax digit tax digit. Sige na yung issue kasi. Of course, somebody has surtirit mase. Why are you a non-profit and you're assessing tax from the public? Where's the tax going to? exactly Or di nga rin niya tarif, purpose sa tarif, offset the rural expense ng bill. Hindi sila mes ringir elang Ako mes aigel urul tilo dra. Senator sera li sele minimum wage. Ito ay sa inflation am lang mas ako mes ringir nga December. Ito estimate ringir la nga cost of living may garo nga 20%. Raw era PCST stat. Mahal mo sa gid ela katunguwa 10% sa January 1st ng ulo liar bebul. Ela gup amlar ela longas ala tingil mo. Longas agal boda haraw labor ela obis. Dia gudngel wasi. Tial administration na surang tila adro biak ular elang. Tirgang belakan dil lo or rigide mo kwadr rigide mal dia ka sekal masang. Lo si tiang rai lakas kalel. Ela tuguk lang minimum wage lo de karngi munggup maklo expense ay kan small business. Rap tokol other elan diri na 350 an hour. Ang mas almo 2 for 425. Either two things. Tigal at close up business still. The store tira tokol adang bulu auror masa cost. Yak na aguling ita bitika senator so se mul say gil increase mul offset ngira tax. Directly ako mesingin na kalwa siya. Imo na to ko mesingin mo si tiang ngaramang ngari aklay yung nga maka para ulangas aralakla lama ulangas tax ulangas egal muru sirgit. So ako logera surang lakpal akmo ngi point plan kemo gera dol biang ulaw mapa special ay ngaramang waisay. Ma hospital magugtigal sa miski ay kam kay matar mabaya par murtral se ko ito mabli abolis mo tiang mangkut to rekla ura ay gal regular ara lakla mo
o makring rigid. More rarong ko say tial government rigid ng lor sel ngas ekla tax ngas ekla aralak lalo e muru sirgid. Okbong ngaringa sel lat tabdil mergid lo say tiay gidel PCS tia atelal base igeludo de mesois amor kami. Kala ako am dengel wase. Betul belum ad mo tam rigel se sung magure sa tax e ka identify wase tiang morger. O sel per se gin rael tulang e ka bo na momrek taxas to. Mang malgire de lo mes tiang wase magarat tiay gidel tax e ako mes ito se bol mudu arang miu bo rega arang miu tiang mongil. Di kita tial bekel si almost every day every week cooking mas aigal besel el alak lala ma tax model budgel wasik tiaga de magaran elang e sum akli e makitile ngaria kurang setil baby rigid ngara akli si obisa akli si en magol wasik retir ga de obakakangar adara news ma adara media o ai ga guk mol sweb ga guk mori next problem ko boy ga segi da kora larung ko wasik tiaga de magaran Jangarnya exercise ra presiden ri mga Nengam ni presiden tergid tru milon meram kata. Mene mengalia practice ri ma exercise ra administration. Amo crowd to kol waise amo tigirar. Blol gid biya meradel belaw. Leng aramon di mas aran maten sen gid biya belaw rogi reng morning adadu. E mo subsidy amo. Mr. Wilter abnol mulgid wase kom din sep kortial bea di tiay gid ngil bea adrado sep korgi mendikul agar ewal dat basin. Di at least tekdem ni adadu gire. El atia order. You know, tiya di 12 del mel wase. Como keldi bera PPUC ada bora public hearing. Ikman mo ubun melokot tinggi menyadi mong mas. Le tinggi ar adro or. Dia ka bala tikset tinggi adro or selot tubadi ala kala angar sen dia kal bolong iltiat. Maktimis kumya baby rato ko mildo. $1 tial sur. Ma tiya gidele PWSC. Pala water and sewer. Kasi ko tumleklog to ko kasi di am sal simbayar adr belaw len. Ar turister belaw mo kegal hotel. A enough laharar tiya. I see. Siya tara ko tumleklo Jackson o true. Di am sal simbay na kumara adr belaw abay adi mo enjoy. Angar ewal dat mas. Dire kan nga ramelengela alda do. Ito tuwa ba dati lagi din matako din mamalom sa rin mared rigid wasi. Ay gato dak. Yung mo kaya expense rin mo kadungu oil mixing ni aral. Erulin mo kumbali. Tiya gid PPU si tiam na igam na tulal ka karos. O lemra a sword. Ulung ra artel imong. Ito digi. Yung mixing ni tiang. Official statement tira si. Tiya the merge aboard makamisyon na mo o less expense na $400,000. Lagi do Ada. Pop siya ka record. Kami other order silta. Maigang maral to ko il dolo ko. Kita kadamla mo di umuto ka ngalilar bulu ya di bro. At ila kan mal masano ko nito ko. Tilagi din adan meka desisyon. Ang ari o ul pilsa. Tigaw do di ratalbo di diaglo tax ludo de legal di lo label bro legal sorry other all bila. Ang ari edel telaklo. a house nga 4,500. Just imagine. Adan merred nga nga official expense nga lewal telak lugrabuil. Eudo de logim tela ratarra. Mundi aklo ngali tiay gidan umwatsi ka ragat mlalo ya PTSD bay na sabdo de. Sete aklo ngali do. Ndartel tela lalo. Bisa longot do en di aklo mo kadara ngali uga. Akmal ako rin sa aldo do muli kerbelang. Di ra katal subject tay kay gid el buliar. Tialo sa niya akam bes el tokoraral. Masur madengi. Ulgo mong akmal base ra experience ra complementary gid. Ulgo mong presidente mo sa kadam sa nila. Public click kadam sa nila. Diyan mo bes sila polo sa dra siyang anak NC. NC. Kadam lo kayo yang imol bulu lang rekladam lo or top the opinion. So at the end of the day, kadam nangel was saying what's going on in solar system. El andi diya do tangi. Di tuwa ba tat kingil wal gora o special tour mas yang la
Sa LA. Ay galala, umurul, mas paakar ma. Mak-question asi. Ang other belaw, ngungilan din other belaw all time. Ugum ko nga polera, tirigel ngariora 14,000 el medio, aududir. Omom das hindi ako lumot mo kartilo si Kuribol kira tarap. Base ra igel statement tirigel misobil, tirigel gagarel buigel. Kartilo ba interview gid. Tirigel na o tia cross over the fence. I see. Hindi ako sa fence. So yung dimran mo, tiya ka kakineri, hindi mo rin dekak mo sila dito. Ako mbas yung kina man mo ngil, dit mo ringil tukoy lang. So kung tiya igil trend at ang aringi, at yan mo rin karageng, mlario yung kita di 150 mil, el almerang na di 50. Hindi ka at stress, yung ngal. Kita ba hindi nga lang maldilim bro? Pwede mo mo rin siya. Det this wakal edel was ya. Aral sa aral maulman masan gura kambe selo ay sa selva senting las. Buyo ko matgal was aral ma basic human right. El UN am na declare ni. Etia dia ko barngi tiang ara leader me. Kaya di ako mamangin at tana. Oo. Kung mamangin ng email. Mang garbabal mera yang del me tiang aram dia del limo of free. El mo ay abli abulis el dia hara orngi ma school mi dakahara ngil tia basic kami matengel wase aral ma ako to klo to telera kaklar apa tengel di mu aral mala sum de katengi kada at di sum de aral me kadamat apa tengel meng sei kita mal klo to telera ko ay tia lungil ay mungila ngume e bo rai dong lorek tia ngarngi ya tia bita ngarngi conference ni public auditor sa Alsera Pacific Mana tumla auditor ngi yung meeting. Oh, di kami na segil ngara sa Pacific ma anggel public auditor amna as chairman iku nga chairman mo next year ko boringi malungil magko oregal wase bol sa el mormu legal audit legal rogul to ko lek mulga do urngil wase di kal sa el audit way for example way tagid el tora yosa asun ko ma asiga 4 million blal introducing ira how Ndam auditor se Michael momalay ka ludo. Auditor se tingilay ka ludo tum morgen so termutul mistri. Malum nese nese adlutul mistri. Mergo malungil arung koleng. Ngaria legal PJ Cruz. Le Supreme Court Justice Aqua me le auditor el ang auditor by miskang elected. Engkau se mal si nira adara kuwa makalmetringi len mal dia kalau makarrew hindi mo auditor tire adara la Dia kan iya kira o mangil trarad mo o matut trarad mo o makara kira dia mo makarrew. Kira mo tiyak lala. may se Isa pa ka karrew mat puno rew mo sa ay se Apo. Mana Yeah. last statement terkau. Last statement na. Dia malungil nagalugasyon la. Tuwa ba ba umidok mo ngay di back to the same issue na si public opinion na mare. The day our government neglect the public opinion, sige na ulang nga revolutionary kalbulu ay se manggagil tolo mo lugora PPUC, magagil tolo la police mga we have to expose so that we come sa nga agenda ra bulu belaw. We really kita masadi ako da kalbus. It's guaranteed in the constitution. Oo, man. Palungila discussion actimutul emphasize mases kung mga policy maker ng sita gid rubelet mase please really a trust fund and more victims of crime elderly les kung ako ta agre belaw bedom da sa kilgot ngario eloptoy sige let's go further ka bes tigaro ulit mga gid di mara purarael da kalaborni ito para sa tuwang ito sa angko may 25 cents sende ka permit to political tigay oo mal trile di brara kal karale ngakamla mura aliyat pa kotel hariwa income rate ma understanding hindi kadala 25 cents an hour ya maybe it's gonna happen a little bit di mura na just tigira adel ngaramala stone ngital do ital bela Mo ngi sila yap justice. oo ay se makul wase namugil tigi lomes tigi ngario then ala take care ti and it's ora image sa develop kasi ram ko neglect a certain class of people that care about makit especially turista maralmeng mga lomes tirel basta para turista mo tirel mit tawro ng mal nutrition well ay se pwede reminder git kasi
let's keep our eyes for tigil man ngari ulan. Jadi kalau aspek internal sila. Yeah, interesting rin. Ano oray doon o ay sa igal naging official expense ato rin. 4,000 ma 3,000 madami. Ang ina mga sa ato ng audit. Mang hindi ka ba nakampay na ika? Len supay suwa dalwasi. Lela kamsada sa kato audit tayo $4 million which is good. Tinaklo. Di ka na ba lumutol mo specific like kwasi. Ay igal official expense nakatira ka talkora mal mo omso dero sa ikak mal oitil gina. Of course, tap to kan adal masawa dala ngaran tipal sa nga auto kasi ay kato level hire staff for team and to level conduct research ay gina ko ra to ko ra la ko ra meso so dos wege ano ba to spell mga mali me mergo wala campaign to gara mang away gina rule atara audit at least it book mo all taigal expenditure rai gai gid redo $3,000 or $4,000 wasi ay ka ko mo lang mga lel sumong kung lang hospital ko supplement ta salary nang labay ka mo game mile divert mo la vira mag-cloud to trade program kita uspe en la dia al silwa function ni bay to malian ulaw ore o to tel bici sumi ko nung tila Tapos ka 2 minutes. Okay, Hindi hindi mo ako. sumal bol dar sa kanila. Oy. Dia mal aklar beng sa tingira bebi regid. El adabe ngar obis na buhay sa lid. El wasi kami sel obong ay kumti mal komon lai. Botalaman. Mang kadamlak mo ngel awa gira del guk mo ada dul wasi. Ale di mo ablia police for example. Selol ko niya kambes si giriu lo akala e create ra alat el mosef il sira bere checker tirga. Ngara lamon olbiak lo. Namo blagatak mel muter al sis du respect el mortigal adungar auror diagal sabiir. Girel mo mereka at ablia police girel mo mereka adara hospital kat harar ad mabol ni sere dol ko am digel lo ngit tio se sendra di email ngo ser mama ame mereka police take care ma sendra bibira ablu wa Singapore nga medical service ngi wa Israel sem sendra adal mer olungra aigal namo girel ndaka sebel di oge dolo mio e di deka bol to ay gang e abu mesra abu mo basarung kurni kau kebanyakan lo setiap merkol tal sande ngaria hearing ra housing ngaria hearing ra betul kira labor betul ngaria hearing ra kan e igal alabang serious life and death situation adia masao instead ito ba ko kolngas ako pesel ko sa cloud Katanga human trafficking. o aktir ko wasi o ako wasi tiyak magarangi diakal sa bedel malamol tial dangarngi mal sugu mal digal sa bedel hindi kami sign a petition regide do march el mor olbira ko lulaw mamor obisa presidente o sa takmok laika mal sugum diga so ele de petition recolor tir na mo dia kasi alba laika to ko di YC akuk na telgibel so ele Important. Ako super ngi Jackson lang. Naka kekedra bol di raro ko la singarama abela di meran mo dia kala. Naka lema dangal gidel. Kadamman lo ka mondal imol bulun mo dikidel mga tere. YC Lagi da tilur ka ngo do lagyan ko sap tulo. Sila dala ka kung do ring wasi. Kasi ngaram ko dimlong ya del school. Masih mo amlo dali wasi teori ka do ban meri kung si envelope bom delivery siya kita. Ada siapa lang iligon mo di siya or kadar si. Tirgal te regasail melom sanandir amlol ongay. Ko nga ko lang clear. Di 1 to 5 siya am level makita kita tilur kan ngudul longo dire kita. El akadam la mera kabelmental dikira sil digit. Tiya kita ka kul super ngim lam tikri. Mil me para kabelmental git. Amil via siugang tradisional mahal. Ulgom ko rin sa kabelmental git ro aru bukul bela or al time ka meeting di aklo marat al system. Ulgom ko mahal mawil rin setti. Di aklo marat ka rili di aklo maragal. Namo sorry ngutal kabelmental to. After 4 years ay gal tablong di aklo ka Obora olbil miklo marat hindi elam temnamo net tablol mo close conference na blur belaw la sige mo clovak kada di morning sing maran meeting na rugul belaw seats begidil ko tiya nga ele dini amat mo kurgi de maran del summa
Terulok tumle makautok-tok lo senta ongra ka might as well pack your things and leave. Siya lang po tingin ngilen. Aling 40 years later nakambes sila mula again por. Ya conference ako tumle conference ran mas. Ako tumlol mol si Willie olbira kalulaw mo igalo dur mas ay mo part ra society de kira. Yung top da tax na belum mo haram. Yan ang guk Maria conference ran uba. Akabelmen tergida amla mo karuru. Beto kay gel to ko ulgum trong single ngal gal wasen di kasi ko. Ulgum tsubir rong sin wasen na mo di kasi perle. Esel mo nga kal goba kal mora 1980. Ako dulo ko ha lo sikrole lang mo dikit mga dere. Did we go wrong? Ako nasa mula na belaw mal ada belaw ko giri lo mesleng. Temal kau to ya al top da simbong ya ara al mema angar ewal dar pelbasin. Sengara mo siya belaw kira siya. Kita siya del mokkel ungilar mo dulo ngara mo ada kum dasong kadamlat mura amakayal del. Arul tel akra alla marul tel akra siya. Esel rulang makman mo dasul waisay. Sira the seismic crisis ra housing. Yang kagi dangir mangan mo digi. No di kal sa elar mo raido. Di ako nila ngal raido ulme kasi bo mo ko dulu bli merse. Tumis ka klisi. Di obora adjustment ra ka rin. Yak to ba mo mala saing ran mas raido ngol rogo masumanya kira New York ak mo si gerti mala saing gerti lo ba temel kal taktir lo ba lomsa. Ay gam na mo ka auto. Al sugo man di ka secure segid lula agar Yakti melek lagi tinggal speaker house. Lak mo riya tial kar. Hindi kasi ang dito na imol example. Well, President, surang malakoring ina ikal past few weeks. Luwas sa atin, silbol, sugum susokol mura magayal, il buto susokol tuwab. Hindi sugum susokol mura, ay tial Or masils. Diyak, ingya mamalkol, ing mo masakal ngaringi, sugum lumlangaw ngi, hindi ngaringi mo lom or almukodi natin. Bagi makose magi kele bravo ko hat eta gungole kudu ngarti agi den golgol trigal mol mong ngi nga amral mem adi mol ngwem daga kay makmat ma be se to o titial al sugo mentingin la president tergide beware. Ako ter man mere nga sulit terga ruba kara kukman le. E ko ra umil endo di multo der el alsils. Yagi om da sulwasen yagi multo da maknit tergide la kabelmen. Yagi multo da gel ngarngir al sela kabelmen. Le la kada katmok la. Yak lang lagi dah kumis ringin. Jadi kahit kita kan ada orang itu mau dia kalungin busu dia katar mo dikira. Kuman sulam siya mil Sunday. Nakopter nga makambes siya mil Jackson ka mangir mangara. Malmil talk show. May ikam siya mil Sunday.